Kublai P Baro Shakatup Khuborjylla ka Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kasingi kilong. Ha umoddur jong tirot sing ha mission bu sentiu uba pol bat ba met ba lengdo. Bun kinongnya auto kimdon ya ka driving license bat lalap ru na kinongnya auto kiba hapo khat prasnam karta. Persya jur kipat ba ban penhap ya ka maulai mauro hapo Jylla constituency. Ban Baduna palat kiba pas ya ke exam matrik hari lunggaro hap ya kunteng ke sorkar. Tementang ini apai syaki Khubor kiba kambnya. Ka office terekam jong usim ka himanong klau menta ka sngi khatnyau tarik NAITUNG arhajar arpusau ka badai ka lengkhu sngi yap ka ba shispa prapo khandai jong usim tirot sing kala penlong ya ka program ban kan mau burom ya ka jingslur bat ka jing IT jong usim tirot sing na ka benta ka jat benriu da ka jing bu sentiu ha umoddur ubadan hakasnong mairang mission. Hakani kasi layo ban sakhi ka jingwan ban shimbentalang hakani ka program ban kenmau burom ya usim tirot sing da menteri ketenat arts and culture jong ka sorkar Jylla uba pol lengdo harangkat ka jingwan senran lang uba met ba lengdo MLA ka mairang constituency nangta principal secretary jong ka arts and culture uba FR Kharkongor usim ka hima nongklau upa PM simli ki menteri jong ka hima nongklau ki officer sorkar ki kenhon seng bhalang ka kurs imli ki khna school bat kiwe Shushu hadin baladep ka jingbu sentiu la yo ru ban penlong ya ka jing sngap jar ka ba 10 minit kum kadak ban kan mau burom ya uklawat jongkari upa tirot sing sim hakani ka ju ka sngi uba pol lengdo ula pli pat ba no da ka bakhap ya uribon na ka benta ka tirot sing museum and culture center of indigenous knowledge ka badon hakasnong nongklau ka bahap hapo ka east and west Khasi Hills district. Please bom paim. Meghalaya, main bu sentiu ao mantir sing. Por Nagmodur jong pagim tirap sing simli muslim jong himanang kala umal kala chispa proparais nam cuma kahima ako kumajulong man kasanam irake ani kasmi bansa kan ma wan buram ya uli krawat jong kahima jogi ba jong kari ka jogi uju tehan yasmi nasufman manjathur hoki kon kaja jong kahima no kala ba jong kan beri nyu taki par ko goi magani kasnam ang raja ha pusa kalau siapa senang ke berkerpan, ia ke iman Allah. Hakama, nilayat, buat beli umadur, itu syu jauh. Bagi imtir sumsimi hadaka, hak kandur turik jauh dan Februari mentau senam. Hak balik beli, dia nak Deputy Chief Minister Basmel, siapa lang, kumju. Aku jadi orang yang minister jami, bapal benda, di hampir dalam dah, di German State Parliament Board. Katanat traffic jong kanongpo police station hakajinga trailang bat kanongpo region Auto Owner and Driver Association Nongpo Circle menta kasingi khatnyau tarik NAITUNG kila penlong ya kajing talasi ya kikot kisla jong kibanya auto hanongpo. Uba F Lengdo, President ka Nongpo Region Auto Driver and Owner Association Nongpo Circle ulayat ho. Namar ka jingbam shim khia da ka association sengkme yakani ka kam. Na kalyang ka Nongpo Circle kim ban se ban kit khli hi harangkat bat ka jinga trelang bat ka tanat traffic jong ka Nongpo. Usab Inspector jong ka tanat traffic uba JK Pawa ulaong. Hakani kasngi nakalyang ka traffic nongpo ki penlong ya kajing talasi ya ki kot kisla ya ki nongnya auto bat lalam
babon na kinongnya auto kimdon ya ka driving license bat babon na kinongnya kidang hap hapo ka khat pras nam karta. Nakaliang ki officer jong ka traffic kila dan kunaru ya kitei kinongnya klem kot klem sla bat kum juru ya kitei kinongnya ki badang hap hapo khat pras nam karta banlong kum ka jing sneng ya ki. Hakatei kasngi nakaliang ki officer jong ka tanat traffic nongpo kila yo banbat palat lai phongut kinongnya auto kiba klem biang ki kot kisla bat layo bandan kuna hadu 10,000 tam. Siapa pikir lagi? Nim kang ni kalau cuma sepi, ya kalau cuma keling, orang kasih lesen juga apa ya kata dia. Ini cek ya kalau lesen. Saya ketemu punya kali kamu. Ini sabar lagi siang ini mungkin mending tak. Tapi ini kalau punya kalau dia ini jadi paling besar ya government. Kalau dia ini menurut kita juga. Account itu ni, apa kita itu account ini. Dan itu kita. Ini akan lesen itu kalau. Bisa. Hadin baka delimitation committee kala ai jingmut ya ka KHADC ban penhab ya ka shnong maulai mauro shajayau constituency nakaliang kador bar shnong maulai mauro haka khat nyau tarik naitung arjar arpusau kala penlong da ka jingyalang pat ba ban pensngau halor kane ka jing ai jingmut ka delimitation committee hakane ka jingyalang kalami ka sur na kipat ba nong shong shnong ka maulai mauro baki persha jur bat kentat mardor ya ka jing ai jingmut ka delimitation committee ban penhap ka shnong maulai mauro syakajaya constituency habayakran syakilat pathai khubor hadien ka jingyalang urang ba shnong ka maulai mauro ba harbor ar lengdo nongpur ulaong bakum ka shnong ka persha jur ya ka jing ai jingmut ka delimitation committee bat na kalyang ka shnong hakini ki khindiat sngi ki ban wan kan let ai jing tho shaka KHADC bakum kinong shong shnong ka maulai mauro kimtre ban ya sno bat ka jayau constituency shu uba harbor ulaong ban na kalyang ka shnong kan ai jingmut ya ka delimitation committee ban phiano ya ka maulai ar benta kata maulai A bat maulai B lada idon kam
nong le sing ila ban ong tang ba ya ka ba mentah hi ka bawan hakmat hi ka long wait ba ladang ilet no sya ka Jaya constituency ngila ban ngat no ha ka municipal area ka ba le singing numpat sola ban pediang ya kata nang ta pa de kendon ru saki scheme ki ba pair ki bawan ha ka shnong ki jongi ki ba le sing ila ban do no ai kita ru te kata hi ka de ki daw ki ba le singim na kwa than ban le na ka moro bangin net snok ti bat ka Jaya bakan mi kum kani ke kampat don kanu kanu kejing kendu jong ka snong bat ka delimitation committee kumbala ong hi ti henry menshwa ka executive ko ba rim kumbala pansyai men ne kala don kejing kendu tama klem don bade kejing kren spang ka moro ban delete no ka moro ban ra no sya jaw klem don kejing kren kom kata kani kadai betakarai naga delimitation committee sapira mar penyang ya kata tingim berosi kata hingi kesno moro kalaya iklam skim namar kembang ngilet demo ngim hab hi pok urban ngim hab hi pok rural ru kishong ngi hab pok simi urban hang no kata simi urban umjudan hirak kata ka office ru te namar menta phi kumba phi ong menta bangi ngi hab pok census town te ki skim do kini pas ngi ngila da register ngila nang yo bat shen ngin sayo hi kata ka ni fan ban pentre nam ta kini skim ki badan kinala ki put pada po snong te let's see yo kata ka jing ra no jong kinong te but jong isat jiao ke du no eki borok khon ti kata ka jing kali kan bu pat yangi kinong kit kam snong belai fimle e ha ka por ka badang biam kata de ke jing kali kumnong in jubab namar ngi de ngikit ya kan kam na kam ta kalawe jong ka snong kata bala da kata ka jing kali kami hadian sansnem rusnem ke ga jubab ngin ai nda ya kat ka bangi lahi hadukan mentahe ngim mudur hi bala da ra sajiao kanwan sibun ka fon singi em nda ya ka bangi don menta ai kan ya kam ta ka bolong kalong ba katno kabut mulai ngi hang ni pok murok ngidon kemba siajar sispa nrepuar bot Menteri Ketenat Puli Puthi ke Sorkar Jylla rakam Samla ulapan pau ke kajing sngokia halor kajing duna palat ki Samla na rilum garo ki bapas bha ha ke exam matrik ne ke secondary school leaving certificate SSLC ha ki ne ki sansnem habakran bakila pathai Khubor Menteri ulaong baka Sorkar Jylla kala shibun ki sen jam bat ki jingyarap lakalong hakajing penkela ya kot puli bat kajing te ya ki ying school bat kajing penthmairu ya baro ki ying school katkum kajing ya thu jong u kajing pas matrik ki Samla na kate kathan kaduna bha bat kam jupoi wat shaka sau 4% lada ken kulum hakini ki sansnam baladam Look in the PGI and the UDI's ranking, there are some what you call the category they put in the infrastructure, what you call the outcome, learning outcome with the textbook and the syllabuses, because the learning outcome oriented textbook was just introduced this year only. So instead, because the earlier the proper learning outcome was not there in our the textbook that being used, so now we have introduced and dropout rate is I don't know, especially in the part of girls, the result if you see the result of the SSLC examination last 5 years, it is just yet to cross the 40%. It is just maximum 37. This is alarming and very concerned to us. And now we have identified the 2-3 district which is worse in performance. So we will be taking all measures to how to bring out the performance better. Mostly in Garo Hills, the southwest Garo Hills, east Garo Hills, north. I think all the Garo Hills district. The what you call, it's just 37th is the maximum in last 5 years. The SSLC. So imagine. Kum kadak panrakhi ya kasngi kan mau burom ya utirot sing. Karilang Children's Home kala penlong ya ka jingya kop riam fancy dress haka khatnyo tarik NAITUNG ar hajar ar pusau. Hakani ka jingya kop layo I ya ka jing shimbanta shirhem naki khanna. U Vivek Ghosh ulalong unong job hakani ka jingya kun katba u yai shans kem wanyang ulawan baar bat u wan kedor ulawan balai. U Marius bat u Niki kilayo ya ka khusnam na ka banta ka jingya shimbanta jongki. Kani ka jing Yakob kalong ban penrung ya ka jing ri bat riti dostur haki jing mut jing perkhat jong ki khana
Kajing shim kia jong ka rilang children's home ban penlong ya kajing ya ko riam internet ha kani kasngi kapen isisha ya kajing burom bat jing kan mau it ya utirot sing unong ya lam pau nam ubalaya kun persha ya kajing sen shar jong ka ribilat ha India. Karilang children's home katmu ban penlong shu ya kum kini ki lempung ban kentiu ya kasap kapong jong ki khana. President of South Africa. Thank you, Vikram. Next we have Raj Paul. I am Pandit John Nehru. My message I am Pandit John Nehru. My message is without peace all my dreams vanish. Thank you, Raj Paul. Without peace, my dream will vanish. Now we call upon Melvin. My name is Melvin. Liberated after 100 years, from the yoke of the foreigners. Kakhasi Students Union rengkat kiwe bat ki kenhun seng bhalang ki bakun thup ya ka FKJGP, HNYF, HITO, JSU, ki senjuk na ki nongnya kalisor bat kapsor, ki nong hikai jong ka PGT College, kumjo ka dor barsnong jong ka lat ongkra, haka khat nyau terik ki lalit ban bu sentiu ban kan mau ya ka lungkhu sngiap pasispa prabu kundai jong usim ka hima nong klau, upa im tirot sing. Hakani ka sngi la penlong ru ya ka jing ngapjar ka ba 10 minit, kum kadak ban kan mau burom ya utei uklawat kajat benriu. Haba ajingkran nakaliang presiden rangba jong ka KSU uba lambok marngar ulaong baka mensim ya le jong utirot sing hadu menta kam Samla sarang satya. Nakaliang Samla Donald Thaba General Secretary ulapen kan mau baka jing penyeng ya umot tirot sing kaladap shiphouse nam menta. Islam syuk inayak sakmat ya kani boy ya kani ka jaka ya ka nakaliang ka KSU kalapan baik Darim hari ngakwa ban ong pi kum ki Samla kata kam siam jale bat kam siam dan ni jong tirosing ka kham sarang haduk taksi pinongren ki baksa kaman kila persnau baga jong ka benta ya ka history bat ka jinya denti jong payim tirosing kaya kum kini kesni ngano kwa ban siam sibon ni Khubor ring kwa ban kren ka basay Sabi way ban kam tam si pano pasnam baskan ban bu ujing kali ya kajing persang ne kata kajing yaki kabayat hagi singi kelas dak nalu hundred tarik bagi isu kasdak ban khandra yaki mendiar bab jumlah dan kot pensela bakteri bakta bat ban rombian spok kecak pendri kocongi yubon kali balai tilakwa ban yausna yubon kali balai KSU kalau mengkum ni balong anti dia kita non tribal lenga sobanong akum kini kasni maseng kaya KSU dia ya kesorka Jylla bak sekarang dia bagai ban cuma kakabasay ya kieng tigimak bagum kaseng kacukran na Bosco kacing pensateng kacing pensem
kasukar dia ban cuba alor kaipi kadai gawai pet kadau kejingai kuman bat jingle kun jakai congos Khuborjylla ban menteri kam ya kaan asna lalu sebab jakan triu kai mar se kadai gawai pat kadau gawai pat kimat kibakta ikon Samla kibakta yang putih kadai gawai pat kidau kibang jukran ya kasukar NAKA Bosco mereka basusi kolong ya kiai peladon lupa no kasara kaum kamdan dengan kami lenti kumno nak kata kaju kasara kanong mangikwa kami lenti ba kan penting kami yang tak ada rasa ada kum kata Khubor batum kini kesengi ngasobat Kanong tulu mathan Marmain Development Forum lembat kakun hun juga senjuk kirang basnong kabakun thup ya kilai teli kirat kata karat nong tulu rat mathan bat karat Marman. Hini kesengi kalabu eka jingelang bakerpang banya kendu ya UMLA ka nongpo constituency ba Mirbons im banya budin iki kampen roy ki badai ban penpoi syakate kathan. Habakran nakaliang uba Arnold Sinclair chairman jongkate ka forum ulayat hu bakum shibenta ban budin iki kampen roy ki badai ban poi syakathan umden nakaliang ka forum kalayo banya kendu ya UMLA ka nongpo ubadai Peit ya ka constituency. Shu ula pentip bagi kampen roy ki balayo ban budin na UMLA kalong halor ka surok nongpo umden Sunapur route kajing budin halor ban penyo no ya ka CNR di blok ha umden ban wanra no ya ka boring electric ka ba live polai KV ha ka than umden bat ban kentiu kerdan no ya ka syaken sub center syaka PHC layu alat ban ye kendu bat ka nong tulu mathan Marmain Development Forum kaba kentubru ya ki nong yalam na ki rai berkumjuru kesenjuk kerang basnong po yalam jong ba Arnold Sinclair kubu presiden jong ni forum ban ya penbet ya ki kam aga bede bat ki mat ki prepare bede bagadong bagathan joni apat pau yung sungu ya ka forum kabala ay di kersan ka pura aga bede bat south ligimat ki bang ilai kren kabun kongre halor ka jing budin ya jing pen urlong no surok nanong po den Sunapur kamtam ya kene ka first phase ka bilang baga ministry of dona arpo kilometer bat ka second phase ka bede life of 5 kilometer ka bilang baga jong PMGSY 3 kamat ka baar gede halor jong ngejing dawa banyo no ya ka umden CNR di blok apo ka umden area ni kaban pihak no na ka umling blok ka bala he adu kata ka ba gejing he jong kane ka blok ka bamenta ka umling blok kalong ba la ka mumno aspa arkulai di snong na don berjibun ba di snong balai jengai mangta don kam banyo ka blok ka temai ka benta ka ba lai kalong nam ta ban budin halor gejing pen state no nang dapat upgrade ya ka syaken sub center syaka PHC bat ka benta ka pasau gede halor gejing pekrek na ka benta ban penbit penbiang ya ka boarding elektrik bang MPDCL ha ka bede bat ka proposal ya ka 33 kV apo umden kini gidi sau di mat ayo ekran jadi gimat pengelaju sim kiana du port bladep na kaliang jongan ka forum sejuk ru ki ai jing kersan ka pura ngar pau di sungu iki apo di alam dung ba Arnold Sinclair bat ba ngakum num kemat ru nya trir rengka bat nga ngitskem ba jing kersan bor ka jong forum kirang basnong kirat ban kipai ba tam Badai kitu ki Khubor ng lapoy ka bakut tat hadu bangin daya syambiang Khublai Shibon